Tumesonga karibu sana. Tumetumia pia mbwa, wameweza kutuonyesha pahali ambapo wanatuelekeza, bado inaonekana iko rubbles mingi. Sasa tumesukuma tena mashini zijaribu kutuondoshea hapo, na iko tamaa kwamba tutapata vijana wakati wowote kuanzia sasa. Kwa majina ni Melkisedek, kazi alikuwa anafanya hapa. Sasa wakati tumepata habari, sisi wote tumekuja hapa tuchamuona, lakini wanaendelea kutoa ndio tuhakikishe yeye ndiye ako hapa. Alipikia kwa wale wenye alikuwa anafanya nao, tumeangukiwa. Lakini sasa simu ikasima, tujui kama iliisha moto, tujui kama ndio ilifika mwisho wake, tujaelewa. Ndio hapa tungoje hiyo report. Niko hapa kwa siku ya leo kwa ajili ya Moses ambaye tulipata habari yake juzi, na tumekuwa hapa tangia jana. So amekuwa hapo kwa muda, alikuwa amebakisha tu kazi kama ya wiki moja ama wiki mbili, alafu kazi inaisha. Okay, ile tuliambiwa ya kwamba hiyo usiku walikuwa tayari washalala. So hiyo building ikianguka namna hivyo, iliwapata kama wako kwa usingizi. Mimi ni ndugu yake, yeye ndiye ananifuata, kwa hivyo nimesikia hii habari na nikahuzunika, na kutoka jana nimekuwa hapa na nikaona kazi inaendelea, lakini kile naweza omba kwamba tusaidiwe ili kazi iweze kwenda haraka, kwa sababu kama maisha ya mtu iko hapo chini na tumemaliza siku ya pili leo, tunaona kwamba tunaanza kukosa matumaini kwa sababu ya ile muda inachukua hapa. Hii disaster management ya county iko na pesa ambazo zimewekwa pale, lakini mara mingi tumeona kule Nairobi, hapa pia tunasitikikia ni ya kwamba ile pesa ya disaster management ama emergency fund mara mingi inatumika vibaya sana. Kweli. Unajua wanaishi wakidhani hatutakuwa na emergency. Kweli. So wakiishi wakidhani hatutakuwa na emergency, unapata emergency wakati imetendeka, zile pesa zilikuwa zimetengwa za kufanya kazi kama hii ya kutusaidia walishakula. Kuna mashine nyingine pia inaongezwa, ndiposa tujaribu kuharakisha, ndiposa tukaweze kujua na kujaribu kabisa kuokoa maisha ya wale ambao wako pale. We are still optimistic. Mpaka dakika ya mwisho, don't give up. We are still optimistic kwamba kila kitu kiko sawa na najua Mungu ataweza kutusaidia.